Менә ит кисәге булган вакытта аның әкренләп әгъзалары барлыкка киленә. Аяклары, куллары пәйда була башлый, башы аерылып чыга башлый, һәм шәттиреп ашыклана башлый зародыш булуына. Кал анасын әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Сумма юрсалул ал-малаку", аннан соң җибәрелә фәрештә. Yani ثم في الأربعين رابعة تمام 4 أشهر. Yani koşan jiberle ferişte mene 4-nji 40 gününe çıkıp gitkende. Bu koşan bula 4 ay tulgaç. 4 ay tulgaç. Yani 4 ay tula ferişte kile. Bu indi 20 günden soň. Ey 120 yawman yursalu ilayhi al-malaku al-muwakkalu bil ajinnati fayadkhulu alayhi fi batn ummihi. Şaytırıp 120 günden soň аңа җибәрелә фәрештә, yüklәнелә ул фәрештә шушы балага, аннан соң әнисенең курсагына керә һәм балага җан өрә. Әй, күрәсезме? Ничек керә ул әнисенең курсагына ул фәрештә, ничек керә ала? Анысы инде Аллаһ Тәгалә үзе белүче. Без аны әле без белмибез. Чөнки анысы безгә хәбәр бирмәде, ничек анда керә, ничек өрә, ничек яза. Иң мөһиме безгә ышану кирәк. Иң мөһиме безгә ышану кирәк. Кал, анасы әйтә: "Сумма янфуху фиһи рух". Аннан соң фәрештә, җибәргән фәрештә ул балага җан өрә. Ар-руху аллати ятахарраку биха. Шәттиреп рух өреп бала силкенә башлый. Күрәсезме? Рух өрелгәч, җан өрелгәч, инде ул бала силкенә башлый. Рухул хая. Бу инде җан кертә торган, яшәүлек кертә торган рух, җан. Яшәп китә кеше. Инде бала тибенә башлый, силкенә башлый, әйләнә башлый. وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح. أي أدم بالله алар белмиләр хакыйкатен дә нәрсә соң ул рух, нәрсә соң ул җан. فها سر من أسرار الله عز وجل. Хамул Аллаһ Тәгаләнең серләреннән бер сире. قال تعالى الله تعالى ويسألونك عن الروح. Синнән сораулар рух хакында, җан хакында. Бу сораулар безнең заманда гына түгел, Пәйгамбәр заманында да шушы сораулар биргәннәр. Чөнки кызык бит инде. Кешенең тәне бар, һәм кешенең җаны бар. Менә җан чыгып киткәч, инде тән мәйт була. Нәрсә соң җан алайса? Яра, тәнне без беләбез. Тәнне без күрәбез, тоткалыйбыз. Әмма җан нәрсә соң, нәрсәдән ул гыйбарәт? Пәйгамбәрдән килеп сораганнар. Шуңа да Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә. Эй Аллаһның илчесе, синнән килеп сораулар җан хакында. Кул ар-руху мин амри рабби. Әйт, җан ул минем Раббымның эшеннән. Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче нәрсә тели, һәм ничек тели. Ва ма утитум мин ал-илми илля қалила. Сезгә бик әз генә гыйлем бирелде. Менә монда күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең көч-куәте. Кешеләр нинди генә зур гыйлем дәрәҗәсенә барып җитмәсеннәр. Профессор, анда физик, анда химик, анда биологик, анда анатомик, анда нинди генә зур гыйлемгә барып җитмәсеннәр, үзенең күкрәге эчендә булган җанны да әйтә алмый, белә алмый, өйрәнә алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ул гыйлемне ябып куйган. Әгәр дә кешеләргә ул гыйлемне япкан икән, кешеләр ул гыйлемгә ирешә алмыйлар берничек тә. Әгәр дә без күрәбез икән, кешеләр ирешкәннәр икән, хәзерге заманда нидер гыйлемгә, анда телефоннар ясыйлар, анда машиналар ясыйлар, анда самолетлар ясыйлар, анда ракетлар ясыйлар, анда ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ачкан, рөхсәт биргән. Яра, моны өйрәнегез, яра, моны өйрәнегез. Тырышасыз икән, бирәм ул гыйлемне, бирәм. Һәм Аллаһ Тәгалә биргән ул гыйлемне аларга. Чөнки Аллаһ Тәгалә рөхсәт биргән. Ә кеше үзенең ишендә булган әйберсен өйрәнә алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә аны бикләп куйган. Монда күрсәтә дә инде менә бу гыйлем ул Аллаһтан. Ничек Аллаһ Тәгалә тели ул гыйлемне аша, ә кайсын тели ул гыйлемне яба. Күрәсезме? Шайтыр бу аят Исра сүрәсе 85-нче аят.
فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح. شايتر بركمنا بالعلمي بو روحنا جاننا حقيقة درسلغن. وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخ في هذا الجنين. وشوندي جان شوندي بر فرشته شو جاننا alıp kile, koyandır alıp kile şu canını. Hem zaroduşka balağa şu canını örüp kirte. Kuresmi işli? Örü. Ferişte canın işli örüp kirte. Feteharraku anasın bala sırkınıp kite, uyanıp kite, canlanıp kite. Ve yahya biiznillahi azze ve cel. Hem Allah'ın ruhsatı bilen can kire, canlanıp kite, kişiye eylene. Meyt iyi bit o, şey bit. Mınınşı, ol it kisege meyt iyi, meyit. Ferişte can ırgeş, tirilip kite, Allah Teala'nı tirilte, mına can kirte Allah Teala'na. Feyda ca'al mevtu, kharacet hadihi ruh. Qoşan mevt kileyken, qoşan ölüm kileyken kişiye, eceli jiteyken, mına şu canı kiriden şep kite. Feyahmedu el cismu, anasın cisim, ten, suuna başlay. Kurasın, gacayip bir şey bit. Candan şep kite ulen, ten suuna başlay. O yasiru cüsseten, anarı katı bitken it kisegine eylene. Mına zengerlene başlay, iyisi şağa başlay, buzluğa başlay, kur buzluğa başlay, iyisi şağa başlay. Tizire kumu yağın koray gerek. فَمَدَّامَتْ ف۪يهِ الرُّوحُ فَهُوَ حَيٌّ. Şuluk ten bitin olur, şuluk ten içinde ağır da can var iken, indi ol isen kişi, iri, yügre, otura, aşı, işe, uyli, fikirli. Feyda harcet, fehâde ala kısmeyn. Ağır da indi, şığıp giteyken, indi ol iki türlü bula. İndi ol iki türlü bula. Mına ağır da can çıgayken kişiden ol iki halette bula. İmme en tehruca bin nevmi, yeki ol yuku sebepli çıga. Yuku sebepli ol can çıga. Ve hadihi vefatun suğra. Hamul belekey ulim. Ama hadis kurseter bizim peygamberimizin hadisi. Nişek canlar kutarela yuklağında hem Allah'ın karşısına varıp secde kılalar. Resme ağır kişi taharetli bulsa Allah Teala secde kıla. Mına bu subhan bu idinde qara bu idinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bergen. Yani teninden çıkıp Allah Teala karşısına varıp secde kılalar. Canlar. Bilesinmi? Yani bu kilip şağa bu can şul di derece şağa çıkıp da bitmi hem şu vakitte şağa da. Çünkü o vakitte kişi bit işitmi, şöyle bit kurmi, uylamı, fikirlemi, yatıp natıra şöyle bit. Şu anda ayetler yuku ol ölümün kardeşi. Yuku ol ölümün kardeşi. Podobiye. Bratı. Ve imme en tehruca bil mevti. Yeki bu can şağa ölüm bilen. Ve hadi vefatul kubra. Bu indi olu ölüm. Tegisi belki ölüm yoklağında. Aşıkkanda indi olu ölüm. Kâle Teala Allah Teala وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. Ol Allah Teala şunday zat. Tünlerinde sizni ütire. Koras. Tünlerinde Allah Teala sizni ütire. Allah Teala nişi vat adamını ütire deyip ete. Tünlerinde kişi kulağında. Hem bile günlerde nindi amel kılganıgızını. Hem Allah Teala bile günlerizde nindi amel kılganlarıgızını. Sümme yebâthukum fi annasın gündüzge Allah Teala kiri sizni tirilter. Yani kişi uykudan uyana. Tünne sizni Allah Teala ütire. Yani yuklata kişi yuklu bidin tünne. Gadetince. Hem Allah Teala bile sizin günlerinizde sizler seçleyip yirganıgızını. Annansın yebâthukum fihi. Mena bu olmaşlık anda sizni tirilte, yani gündüzlerde, irtelerde Allah Teala sizni tirilte. En'am suresi 60. ayet. Hadihünnehum Allah Teala yukunu munda beyan kıla. Yukunu sili Allah Teala. Hem Allah Teala'nın nerede deyip atı? Utirem deyip ete. Allah Teala utire sizni. Canınızını ala. Ve huvel vefatu suğra. Bu belki ölüm deyip atalına.
وقال annansın Allah Teala devam ite. Bu kilip çıkayındı An'am suresi 61. ayetinde Tevfethu rusulana annansın indi bizning ilşilerimiz bu ferişteler anı ötüreşek yani canı alacak. Şimdi Allah ölüm. Hayır. Bu ayetini okusak Allah Teala ayta ve huvel qahiru fawqa ibadihi. Allah Teala kişiler üstünde her vakitte jingip çıkışı, her vakitte idare etüşü ve yursul aleykum muhafazatan. Allah Teala sizge jibere saklavışı feriştelerini yani belə qazdan saklay, sizin izi amellerinizin yazışılar, günahlarınızın yazışılar, hani kişilerde biriktirilip koyulgan saklavışı ferişteler var. Sizin üstünüzde saklavışı ferişteler var, saklap duralar, bütün işlerinizin yazıp baralar, etken sözlerinizin yazıp baralar. Hamşlar var, nindi ferişteler, saklavışı ferişteler. Hatta idha jaa ahadukum el-maut. Hatta sizning biraringizga o'lim kelgancha tawaffathu rusulana. Chunki bizning elchilarimiz onun ishata jonini ola. Va hum la yufarritun. Hamalar salqinlik ketirmaslar. Ya'ni qo'shanalarga amr etillar, barig'iz bu kishining ajali yetgan, borib oling'iz jonin. Ular shu vaqtda borib olurlar jonin. Ya'ni salqinlik qoramaylar, sunga qolmaylar, ertarakda bormaylar. Kurasın buna An'am suresinde 60. ayetinde bu yuqu haqında 61. ayet ol o'lim haqında. Ham oltar ikisinde otadı o'lim deb. Kurasın. Hatta şeyh hadi al-wafat al-kubra bu indi Allah o'lim. Rusulana yani al-malaika al-maut. Bu bizning rasullarimiz deb aytgan so'zi indi o'lim farishtalari.